अस्सलाम वालेकुम कुल्ले दीवान वजह सरफरावर साहब दीवान कहा निश्ते ग्रामा जबें टीचर्स स्टूडेंट्स मर्ची माँ ग्वादर डे सेलिब्रेट कर गए जैसा हमारा रोज के आ रोचा ग्वादर पाकिस्तान हिस्सा जोड़ दी भले यक गप्पोती गप्पानी बंदात करने का पेशतर माँ यक हिस्ट्री कमो करेक्ट करना लूटा कि ग्वादर पाकिस्तान कैसे यहाँ 8 दिसंबर आवार नवी तक बल्कि 8 दिसंबर अच्छे दोमा पेशतर 8 सितंबर कैसे 8 सितंबर 950 ग्वादर पाकिस्तान हिस्सा था और पाकिस्तान हुकूमत ने मगा छे अब्दुल हमीद खान नामे यक नुमाइंदा यत का शिपिए गोमा ग्वादरा और आइया हमें ब्रिटिश रेस्ट हाउस के बाद 4-5 गोशने अमूदा ग्वादरे कैसे कौदा और नुमाइंदा और मजन मर्दमानी मौजूदगी और हमारे ज़माने के वाली नुमाइंदगानी मौजूदगी यक हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर सेरेमनी भी था अमूदा कैसे ग्वादर अच्छा ओमाना पाकिस्ताना दयक बीता अतः यम बिजाने के ग्वादर चा ओमाना डायरेक्ट पाकिस्तान नदा था ओमाना गो पाकिस्तान गो में एचवड़े लैंड दैन और डीलिंग नकुता ओमाने अर्च गप्पी बीता आगो ब्रिटिश बीता का बरतानिया अतः बरतानिया या कैसे गो पाकिस्तान अबर कुता ऐसा दो मर्दों में दरमियाना दो फरीका नहीं दरमियाना एक डील ही बीता भले या डील कैसे ब्रेक होता या ब्रोकरी कैसे आई तो का डील गिशेना के कार बरतानिया है कुछ बरतानिया ज़माना का ओमाने हम शर्रें इत्यादि भी तो अन्य भी हंसते और पाकिस्तानी को भी आई शर्रें ट्रम्स बनिंगा भी हंसता तो ये बड़ा मनी को संगता वाजे हमें रिक्वेस्ट है कि ये ग्वादर वाला रोचा वायदे माँ दिसंबर बजाया हमारा की एक्चुअल तारीख हंसते 8 सितंबर अमूदा बिदारे ने अच्छा 8 दिसंबर भी एक अहमियत हंसते नहीं कि नहीं 8 दिसंबर अहमियत है कि 8 दिसंबर जैसा मर्ची के रोचा ग्वादर तो का पाकिस्तान नेवी या वती अवली कैसे कदम एर कुतगा या पाकिस्तान नेवी वती सेटअप इधर शुरू कुता यानी ये रोज माँ पाकिस्तान नेवी ग्वादरे आएगे रोज है जबकि ग्वादरे पाकिस्तान तो का अवार बनेगे रोज 8 सितंबर तो और ये गप्पा कैसे माँ एडमिरल के अमा के नेवी गोमा अतका या इफ्तिखार सरोही मलिकेला ये नाम लिखा अभी अंगा अस्तो आयाते माँ असला एक गप्पा व्यवस्था करने कि लाते रोज पीछते एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आई तो का पाकिस्तान में मेरी टाइम सर्कल मर्दों को ना आई तो का वादी ग्वादर डे गब बीतगा 8 दिसंबर नजदीक बड़ा आइया हमें कमेंट कुतगा कि ग्वादरे ऊर बेगे तारीख 8 सितंबर है दूमी गुण का प्रश्न के ग्वादर पेशा चूं बीतता वो अन्नी चूं है ऐसा वक्त है अमराइया चीज़ दीमा रवा शत्तिरबा बेहतरबा तो ग्वादर मर्ची गाचे 70 साल पेशतर या 7 साल पेशतर हम यक मजने और अहमी शहरी बीता आइए मिसाल ये बने कि शायद 1850 या 1840 ज़माने के यक पोस्ट कार्ड है पोस्ट कार्ड से मजाना है यक फूट हुई आइए पोस्टा तो चीज़ें लिख के डिग्री सरा देम दी है मर्ची बांधा पोस्ट कार्ड है ज़माना नहीं पर्ची बांधा व्हाट्सअप मैसेज वाली ज़माने के लेकिन मैं एक संगति हस्ते वजह हफीज़ जमाली आइया के हस्ते ग्वादरे बारया और ग्वादरे ओमान गोमा ताल्लुकाता नहीं बारया या कोती उती PhD को रिसर्च को तगे तो आइया लंदन ने लाइब्रेरी तो का हमें फोटोग्राफ दिखता कि एक फ्रेंच टूरिस्टिया कश्ता और आइया पता है फोटोग्राफ होती एक संगति सरा एज एक पोस्ट कार्ड है चुनिश वजारे पोस्ट कार्ड है रवायत मर्ची बांधा नहीं लेकिन ये रवायत हमेशा के तो एक जा गई है रवे वहाँ जा गए एक शर्री जा गई है तारीखी जा गई है फोटो कश्य पता आई सरा होती कमेंटा लिख के पता देम दही होती मर्दमानी सरा से चीज़ आनक भी कि तो हम जा गया है और पता तो हम जा गए बारे का वो इजहार करें ये वक्शम नहीं हम तबीयत सही नहीं तो अब फ्रेंच टूरिस्टा ग्वादरे एक फोटो में कश्ता और पता होती संगति सरा देमदाते की भले ये पुश्ता था ना सी लगते थे आई पुश्ता ये लगते थे ये तकरीबन 18वीं सदी है गप्पे
ای پشتا ہی لیتے تھے کہ گوادر ہے مقران واسطہ اما اہمیت ہے کہ اما اہمیت پیرس ہے پر یورپ واسطہ ہے. یعنی گوادر مقران واسطہ امیچو اہم ہے کہ امیچو پیرس یورپ واسطہ ہے. اچھا ایک دفعہ میں کم وضاحت کرنا لوٹا کہ 18ویں صدیہ انی یورپ بعض مزنی شہر ہستا لیکن لندن آئیے چھ رند ڈیولپ بیتا تو آ زمانہ کا پیرس کیسے یک مزنی شہری بیتا. تو منی کوشش کا مطلب ہے کہ آ زمانے کا تنگی آلتانی تو کا ہم گوادر یہ پورے علاقہ واسطہ یک بندرگاہی بیتا. اچھا دومی اگر رشیں کہ عمان زمانہ کا ہمیں کی ڈاکومنٹس ہیں کہ میں ہمیں رپورٹ کے دیمات کا مردمہ منتگا مرکی شعبی دیمات وستگا آجانی تو کا بھی ایک اپ ظاہر ہے کہ 928 یہ زمانہ کا تک گوادرہ چھے عمانہ مزنی پیمانی یا ریونیو جمع کتا. گوادر پورٹا چھے عمانہ سلطنت آف عمانہ مزنی پیمانی یا ریونیو جمع کتا. اور ہمیں گلگ کے مرچی باندھا ما دارنے کہ حکومت مارا چھے کمائی دی مثلا خرچ کم کا یہ گلگ اما زمانہ کے مردمان بیتا. یک رپورٹ ہی کہ برٹش پولیٹیکل ایجنٹا لکھتا بہت ہی مستر ماں ونتائی تو کا لکھتا کہ گوادرہ چھے عمانے ہمیں کے ٹھیکیدار ہے ہمیں کے ریونیو کلیکشن ہے یک گوری بیتا. آئیہ گوشتا کہ سال ہی کیسے آئیدہ چھے نہ سوری ماں 1 لاکھ روپیہ کمائی نہیں ریونیو جنریٹ کا اور اسی بدلہ کیسے ادا کے خرچہ بیتے ہیں گوادر سرا 425 روپیہ خرچ بھی. آ زمانہ کا یک صرف اسکولی بیتا گونڈی پتہ رندہ بند بیتا پتہ سیدیہ اسکول رندہ پچ بیتا. تو یہ گلگ ہما زمانہ کا بیتا اور ہمیں وجہ بیتا کہ گوادر مردم محلوق آ زمانہ کا والی گوما نندگا عمان گوما نندگا سب بعض راضی و وش نبیتا گا. بعض مردمہ گوشتا کہ اچھا آ زمانہ کا گوادر مردمانی روا گیشتر کراچیہ بیتا ادا شپانی گوما لانچانی گوما بمبئیہ شدگا لاہورہ شدگا تو او دے عادت دیتا گنتے اور پتہ مسکت دیتا گے. آ زمانہ کا مسکتہ تیل در نیت کا بیتا اور مسکت عالت چاہ یہ برصغیر شہرہ ملکہ کراچی یا پاکستان انڈیا یا بعض خرابتر بیتا اور ادا یہ تاثر رام بیتا کہ مسکتہ گوادر چلائے نگائے گوادر آمدنی اچھے مسکت چلا گئے. اور اس کا ادھے مردمانی تو کا یک انریسٹی یک بیچینی یہ بیتا اور وعدے پاکستان بنا گا چھے رند بلوچستان پاکستان تو کا اوار بیتا. تو آ زمانہ کا ادھے مردمان تو کا بھی گپ پیدا بیتا کہ ماں ہم گو بلوچستانہ اور بے باقی بلوچستانہ بزا گو پاکستانہ اور بے. اور تاریخ گپانی تو کا یہ گپ ذکر بعض کم بھی بدقسمتی ہے کہ میں پاکستان میڈیا بھی کیسنی سے ذکرہ نہ کر وادی گوادر پاکستان تو کا اوار بے گپ کہتے تو درست کہتے فیروز خان نونا اور آئیے انگریزیں لوگی وکٹوریا یاد کرنا کہ امائیہ کنائیں تک. لیکن انی کا بی بی سی یا رپورٹ ہی اتکے گا بلکہ شوال دیما شوئے گا وسطہ بی بی سی ویب سائٹ انگا تک موجود ہے کہ یہ ٹیمہ کہ گوادرے گو عمانے کو برطانیہ گپ بے گا با ڈیل بے گا بھی. تو اس زمانہ کا کہتے ہیں انڈیا ہم یا کوششیں کرتے یا کلیمیں کرتے اور شاہ ایران نے بھی انٹرسٹ بھی کہ گوادرہ وزیر آئیے بھی کلیم بنتے. تو یہ آردانی تو کا گوادر جند معلوم یا دے آواز زمانے کے وانے دے سرپدے مردم آیانی بھی یک رولی بھی اور گوادر تو کا یک گونڈی کمپین ہی چلی مردم دستخطی مہم کرنا دستخط دیا باقاعدہ چیروکائی میتگانی تو کا چیروکائی مچھی بنتے اور آگوشاں کہ بھئی ماں پاکستان ہے اس سے مارا بیگ لوٹی کہ پاکستان ہے بیگ اچھے مارا فائدہ گیشتے ہیں. لاتی مردم وش نبی بلے یہ انجمن اصلاحی بلوچانے لاتی مردم گیشتر مردم آزمانے کے سروں کا گپا کرنا مردم ہوتی عمانی پاسپورٹاں کے بنتے آیا درہ چننتے ضائع کرنتے سوچنتے کہ مارا بسا عمانے گوما پرچہ کیا تنگ با آگندہ کہ پاکستان یہ شہر شتر ترقی کرنے گیا. این بارے میں شومی ہے یا بارے دیکھا کہ 970 پتہ عمانہ پیٹرول در کے اور عمانہ قسمت شاید عمانے گوما بھی ماں عمانے بدے باٹ ماں بیت گئے کہ ماں درد کی پتہ عمانہ ترقی کو تھا بارہ. تو یہ ایک تاریخی گپ تھا کہ ماں شبد ملاتے پیش کو تھا. اور گوادر آوقتہ بھی اہمیں یک جگہ چیزیں بھی کچھ لوٹا گوادر ریونیو عمانے زمانہ کا گوادر فری پورٹی بھی تھا اور آئیہ چھے ادا اگر مائی 1 لاکھ روپیہ عمانہ ریونیو جنریٹ کو تھا تو یہ مزنے پیسہ ہی آ زمانہ کے لحاظہ. اچھا یہ 1 لاکھ روپے ریونیو کے ادا یہ حاصل کو تھا اس یہ بدلا عمان انویسٹمنٹ چی بیتا ہے چی خرچہ کو تھا بیتا گئے پورٹ بنائے تھے انہ روڈ بیتا گا انہ
یعنی ہمیں نیچرل قدرتی حیثیت تو کا یہ جاگے ہم جو پیسہ کمائیں تھا داتا کہ مرچی افسوس ہے ہمارے کہ بلین روپیز آنی گوما کیسے پورٹ بنے تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھلے ای پورٹ دنیں گا تک ہمارا ریونیو کے آزمانہ کا گوادرہ جنریٹ کو تھا یہ نیما سے بھی کم تر جنریٹ کرنے کا نہیں تو یہ بھی ایک گپے کے حصہ ہمارے ہمارا جیڈک لوٹی اور سارے گوادر کے ترقی گپا کریں خوشحالی گپا کریں گوڑا گوادر پورٹ ہم ریونیو جنریٹ بکم بائیں بزنس بھی اتنے ہوتا اور ادھر کیسے شپ بھی آتے اور ای بزنس اور ای خوشحالی ثمرات کیسے مردمہ تک ہم سر میں بنتے ماجد صاحب پیسرا گپا ہے کہ پیسرا مردمہ لابھ سے نبیتا میرے دل مطمئن بیتا یہ گپی استے کہ گوادرہ پیسرا ان جو ترس نبیتا مردم والی دا صفائی بیتا پورے شہر امن بیتا یقینا حالات بدل با بلے شک کے پیشہ یک چیزی بیتا کہ مردمانی سرا انچو پابندی او گیرودار نبیتا پیسرا مردمہ کیسے ہمیں سمجھتا کہ موت ہی لوگ گپا منی تیاب ہے منی کوہ ہے منی سورے مار جا گئے بروہ بچکارا کس جوس پرس نہیں یہ جوس پرس کی اسے طرح باس ترکس کہے تو بند لگا بلے مردمانہ ارکس ہر انسانی آزاد کوئی دا بیتا اور آلوٹی کیا ہوتی نندہ کو پادا آئے گا رو گو آئے گا آزادی کو بکلتے وشانی وجہ آچے ہم کیسے مردمانی دلا یک بدلی ہے اسے یہ چیز بائدیں لوکل نمائندہ بلدیہ گوادر ایم پی اے ایم این اے زشانی امرائیہ ہمو شتر کنک بگا تاکہ شہر ماحول اور دومی کا پیشے کہ شما درو نشتر کے شما درو گوادر باغات ہے گوادر اما وقتی دیما رو ترقی کا کہ شما آئی تو کا اس زیرے اور وطارہ ترقی واسطہ تیار کریں اور ایک اب بھی راستے کہ یہ چینجز معاشرہ بلوٹیں یا ملوٹیں یہ چینجز اتکا اشان اس طرح نندہ کو گریوہ کا فائدہ نہیں ٹھیک ہے نوکے ملک کے نوکے حالتہ نوکے انتظامیہ آئی معاشرہ بلوٹیں ملوٹیں چینجز اتکا نہیں بائدے ماں اشانی تو کا باہر زیرے کے واسطہ وطارہ تیار کریں شو میں نوارا